dabarsan. Kanaaf hadisni hadisa Rasulaa hin fudhannu jechuun Quraanummaa hin fudhannu jecha. Kanaafuu Quraanas ni fudhanna, hadisas ni fudhanna. Hadisni hin fudhanne ka jiru yoo jiraatu taate hadisa sadi hin fudhannu. Hadisa mawdu'aa irratti Rasuula irra kijibame haraami himuulleen itti dalaguulleen haraami. Hadisa sadarkaan isaa munkar ta'e, hadisa sadarkaan isaa masruuq ta'e hin jiru, hin jabeeffamu hadisni sadeen kun jecha. Hadisa gaa jechuun nisbaa namichi sun hadisa jee himuutiin jennaan malee hadisa Rasuulaatii miti jecha. Kasanirraa hafe hadisni kitaabbiin sunanaa kitaabbiin gurguddaa 6-7 kana keessatti kaayame bakkuma sadiitti qoodama. Sahih, Hasan, Daciif. Sahihni lama, Sahihul lizaati, Sahihul ligayri. Hasanis Hasanul lizaati, Hasanul ligayri. Afran kanatti hin dalayne. Daciif ammoo ittiin dalayne. Daciif ammaas ulamaan gariin maal jedhan? Fadaa'ila amalaa keessatti itti dalaynaa jedhan. Kanaaf akka ulamaan Islaamaa lafa kaayanitti jala deemnee itti dalaguun dirqama tahaa. Egaa ilmiin Qur'aanaa kuni Qur'aana Rabbiin lugaa Arabaatiin buuse, lugaa Arabaa ka buuseen san lugaa fasiiha, lugaa torbaan Qur'aanni wanni dubbatameef gosa Arabaa gurguddoo torbaatutu jira. Jechuun tokko tokko kuma kunuma Harargee fi Arsii Wallaggaa Jimmaa fi kanatti wal dhaba. Hiikaa keessattis afaan adda addaa lugaa adda addaatitti waan wal dhabuu fi irra guddaa lugaa Araba keessatti dubbatamtu, Qureeshii keessatti dubbatamtuuti Rabbiin Qur'aana kana buuse jecha. Lugaan Arabaa kun ammaasis keessatti ma'anaa qaba, ka lugaa ajamii miti. Kanaaf wanni Qur'aanni lugaa Arabaatiin buufameef irraa dubbanna inshallah gidee biraati. Ma'anaan isaadhaatis kalimaa ma'anaa tokko qofa qabduu jira, ni takkatti sun. Ka ma'anaa 2-3 qabduutu jira. Ma'anaa Qur'aanaa fi hadiisaa wagguunii fi jennummaas ma'anaa lugaa Arabaatitti, asli lugaa Arabaatitti qabduu fi ma'anaa urfii istilaa ulamaan kaanii akkasuma mallee kan shari'idha. Kana hunda wajjin laalleeti. Waan shari'itti dhufe akka shari'ititti jecha. Fakkeenyaaf amma du'aayee yoo fudhanne, salaata yoo fudhanne lugaa Arabaa keessatti du'aayee. Ogguu shari'itti as garagallee salaata kun amma beeynu kamma nuti jennu kana jechaadha. Muftatihatun bitakbiir wa muqtatimatun bitasliim zaatu aqwaali wa af'aalin kana takbiir sarraa jalqabee salaamtatti haxumuramu kagattaa ofii ol ka'uu qabdu anaan salaata jedhan. Soomana jechaan imsaakuma mutlaquma imsaakuuti if qabuuti dubbii dhiiftellee yoo calliftees akkuma Maryamaan jette inni nazartu lirrahmaani sawman falan ukallima al-yawma insiyyaa jette. Nam tokko irraan dubbisuu dhabuudhaan qodaa ifirra godhee lugaa Arabaatitti ammaas shari'itti hogguunii fi deebifnee al-imsaaku anil muftiraati من مأكول ومشروب والجماع من فجر الثاني إلى وقت غروب الشمس. كان أنا أكا شرعين اتفسرت فسروا وقو تفسير قرآن فسروا في حديث وقوني فسروا تفسير لغة في تفسير شرعي قرآن فسر حديث ولين فسره حديث قرآن فسره سنير دبره سير لغة عرباتي خان قائمة جرا استلان كقائمة جرا خان هندت يمن وجين شريعة الإسلام أكاسيت قوتمته شريعة الإسلام قوت ما فرطنا في الكتاب من شيء جه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا جه دين قوتو رقمنا كناف أكنما شريعة فلاسما ساينسي قوتمني عدد jijjiiraminsa addunyaa uummanni haaranii jijjiiramaa deemuun diin jijjiiramaa deema jechuun miti diinsa saabita. Kanaaf ma'anaalee Quraanaa fi hadiisaatis tan salafus saalih ittiin fassaran san irratti kasitti deemna. Kanaaf gaa kanarratti kasitti haasoyna warra gaa walirraa dhaga'ee fudhatee fayyadamu Rabbi nu haa godhu. Kanaaf gaa karamma gaafii fi deebisaa teenya
bakka edatti dhaabne sanirraa eegalla rabbiin suuraa ni qaba moo hin qabu kan jiru Maamad Bayaan gaa Hamzaanii fi namoonni barbaadu dhufneen himi. Duratti galatooma isiniin jenna. Obboleeyyan kiyya Hamzaa Sheekh Jaabir akkuma hidha beeytanitti waliin baay'ee lama qabannee reefun tana daqiiqaa 20 qofa nu obsaaraa jedhe obsaa yoo bira jiraattan itti dawwala nama akkanatti